La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy. Un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. Kunang puncho, chikak Dios, kausak Dios ta, alabay ko yupay chay ko taytay, haleluya yupay chay ñañay turi, yupay chay kay pinkasyang Dios ninchis, kay pinkasyang lista tajina o hayasya sunke kanta ñañay turi, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, gracias, Señor, gracias. Yupay chay, taytay chaskikuay kay alabanzata, taytay kay yupay chaskayta chaskikuay, amajinakaspay ki. Manahay dalabay tatiktik chay wasimpin libertad kasyang, kay wasimpin paskarikung kasungkoyki, kay wasimpin paskarikung kasimiki. Aleluya, gracias taytay, gracias. Aleluya, gracias Señor. Taytay, may mangmiris. Gloria a Jesús, aleluya. Mañaco y ñañay turi. Kay pinkasyan Dios ninchis, kay pinkasyan, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria Señor. Gloria Señor. Taytay, hang mirik siwanki. Yatchanki. Imaruras haita. Yatchanki. Pinsamintuita. Yatchanki. Imaruas haita. Yatchanki. Imaruas haita. May matahrisa. Ayay kimanta. May matahrisa. Ayay kimanta. Urpupuntan man. Sikerok tipas. Chay pingkas kanki. Hawawas kanki. Lamar huchaman. Uray tipas. Chay pingkas kanki. Hawawas kanki. Chay pingkas kanki. Hawawas kanki. Haleluya suma Dios taytay. May nakatumihampa kuya koy niki. Kuntay kuway kay sungkoy man. Sumakchuya kay banchag kuywang. Haleluya suma Dios taytay. May nakatumihampa kuya
piñañay turi hayakuy juntay kuway sunquyma kay panchay kuway kay vidaytani mana hawan kay bayran casa hayakamusuki yanapaway halli kamsanaypa Espirituymi hayakamusuki yanapaway halli kamsanaypa Espirituymi hayakamusuki yanapaway halli kamsanaypa Kay pingasyan Dios nichis Kay pingasyan taytayki Kay pingasyan kausaq Dios ñañay Kay pingasyan Sinti presencia Alabakti que yo payakti que kasintin que presencia Aleluya Yanapaway halli kamsanaypa Espirituymi hayakamusuki yanapaway halli kamsanaypa Gloria a Dios, aleluya. Gloria Señor, aleluya. Kaypinkasian Dios ninches. Gloria Señor, gloria alabanza cachumpaipa. Alaba y ñañay turi, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Dios ninches paso tempe saluday muy kichiñañay turi. Gloria a Jesús, chamanta saladay kunillapan, radio social pejawakamos kunatapas, jankuna chispes bendicis jankankichis wasikichispe, may karupiña jawamohtikichis oyarikunkichis, jankunapas hatun bendicis jankankichis ñañay llaqtamasikuna, gloria a Dios, aleluya. Gloria Señor, aleluya. Gloria Señor. Ahora pasaron chisña, gloria a Jesús. Chay parte pejatun bendicis ñañanchis, gloria Señor, Guillerma. Palabrata apamasunchis, saikan cosikunchis, ñañay turi, gloria a Dios. Dios merimarinja con ampunche warme wawankunata, gloria a Jesús, aleluya. Pasaikamu ñañay Guillermo, gloria a Jesús, aleluya. Yo paichachis ñañay turi, causa Dios me oyarishasunke, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Ñañay con natural con Kayay
Kay miri mariwanko sa papunchaw, kay panchawanko. Gracias tampoy kiko, Diyos taytayay. Kay kamalla Dios ninchis palarwan. Aleluya, gloria a Dios. Mañakuy sunchata etansmanta. Rashasta kosun Dios ninchisma. Palarwan manta, simin manta. Gracias taytay, gracias papay, simikiman, palarway kimanta. Taytay, aleluya, Señor. Más taraj rimapayawayku, más taraj yachachiwayku. Kami papay yachachikniku, kami kit profesor niku, taytay, aleluya. Kay pinkashanki taytay, kay pinkashanki papay, aleluya. Chakchurimiya taytay, chuya espiritikiwan, juntayku ayku masta, atiwan poderwan, juntayku ayku. Necesitay kikun papay, necesitay kikun. Kang manta munayku, masta munayku taytay. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor. Santo, Santo Espíritu, Santo, Santo Espíritu precioso, aleluya. Gracias, taytay, que haya vida, que haya vida, que haya vida, y vamos a quitar taytay. Gracias, papá, gracias, taytay. Aleluya, aleluya. No kawan kay kamaya, ñañas continúan ñau pamapos. Gloria a Dios, ema cosicuyme, yunanchispa palabra. Chay cosicuywan invitaykusaq no kanchispas alabaykusunchis ñañanchi Estefanía. Gloria a Dios. Inukunata apamasunchis, gloria a Jesús, aleluya. Pasaykami ñañay, gloria Señor. Alabaychi ñañay turay kaypi matyuninchis qakasyan. Wañusqa Dios tachumana ñunkanchis alabanchis. Kawsaq Diosta, kawsarinki ñañay turay hampas. Gloria a Jesús, aleluya. Payman kachun gloria, payman kachun yupayche alabanza. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, no canso ñaña.
Tayta Dios, ñañallaykuna, turillaykuna, taytanchikpa sutinpi hayakamiki, saludakamikichik, gloria a Jesucristo. Aleluya, taytanchikman gracias kachun. Kay chuya llaqtapa puntampi se kachiwan, gloria a Jesucristo. Aleluya. Saludakamikichik ñañaykuna, turiykuna, chaynañataq redes socialpi kaqkunatapas. Saludakuni, gloria a Jesucristo, aleluya. Chaynañataq sirvanchik Esther Castillo, michikninchik mamanchik, gloria a Jesucristo. Saludakuni, gloria a Jesucristo, aleluya. Manañoja merecinichu, aleluya. Tayta Dios chaynata monan, gloria al Señor. Ñañaykuna hawaykusunchikay alabanzata takiykusun Tayta Dios man. Kimsa chunka iskayniyuqta, gloria a Jesucristo, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Kimsa chunka iskayniyuq, gloria a Jesucristo, aleluya. Maravilloso Señor, 32, gloria a Jesucristo, aleluya. Niñay tarikun kichik chotari tarikun kichik aleluya. Gloria a Jesucristo, aleluya. Cruz pim Jesus wanyu puarham. Mana wanyu nyanay pa. Wanyus pamini warham. Hambak punim wanyu puyayki. Wanyus pamini warham. Hambak punim wanyu puyayki. Jesus mimi kausari puam. Wanyu itapas linsispa. Wije kausa kunay pa. Kausa yuhanya miwasa. Wije kausa kunay pa. Kausa yuhanya miwasa. Señor mimi wichari puam. Dios mangkuti punyasa. Dios haray kumripuya. Tay mangkam puwani. Dios haray kumripuya. Tay mangkam puwani. Jesus ay Pai wanting kong punyasa. Ako ninawatimi. Cielo mga pawaripusa. Ako ninawatimi. Cielo mga pawaripusa. Song hoyay pasos iko'y manta. Ngiparis ang rikusa. Matay ngipunata. Sa Kristay ngichukarikusa. Matay ngipunata. Sa Kristay ngichukarikusa. Song hoyay pasos iko'y manta. Ngiparis ang ripusa. Matay ngipunata. Sa Kristay ngichukarikusa. Matay ngipunata. Sa Kristay ngichukarikusa. Aleluya, ñañaykuna. Gloria a Jesucristo. Arichaytam suyachkanchik, gloria a Jesucristo. Himno 144 tawa ñañaykuna. Gloria a Jesucristo. Preparakusun ñañaykuna. Taytanchik kuteram pangachayman pusakuwasun. Gloria a Jesucristo. Aleluya.
144, ñaña, Pachak Tawachunca Tawayo. Gloria a Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor. Jesús yai mi kuyakuan Ranti yai mi wanyukuan Uchayai ta pampacawan Songkunyai ta chuyan chaiku Uchayai ta pampacawan
Jesucristo. Tumpallata ñañay turi suyaykusun, preparakusun, paywan merepukusun, aleluya. Kay kamaya ñuqaywan ñañanchik, Guillermina contesta. Gloria a Dios. Sayari ñañay turi, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, alabaicusunchis tukusisqa. Makikita haywari moy taytallay Dios nillay. Gloria a Jesús, aleluya. Makikita taytay haywari moy makikita taytay kuyakuy nikiwa. Makikita taytay haywari moy makikita taytay wiña wiñay pa. Makikita taytay haywari llaqtaykima. Makikita taytay kuyakuy nikiwa. Makikita taytay haywari llaqtaykima. Makikita taytay wiña wiñay pa. Gloria Señor, aleluya. Alaba y taytay. Gloria Señor. Usikuy mi jamón kabidaykima. Tukuy sunkay kyo alabay kyo Dios renchista. Sasachakuy pastukurunja. Presencianta sentinki. Sunkay kimanta alabay kyo tekija. Sunkay kimanta yupayche daytanchista. Payqa kay pinkasyan alaba yupayche. Sunkay kimanta kay alabanzatan. Chaskay kusunki. Dios taytanchis. Ofrendata hinang apamunki. Ñañay turi. Ofrenda kita chaskiskan kanka. Kay alabanza. Yupay chaska kanampa. Gloria a Jesús. Makikita taytay kuyakuy nikiwa. Makikita taytay makikita taytay wiña wiñay pa. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ñuqanchis Dios imaynas vidampi kasyan ñañanchis Paulina testimonio sumaq Dioninchis obra milagro ruasqan. Pasaykami ñañay ñuqanchis ñañanchis Paulina. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, Dios taytanchik mankachun, gloria, alabanza. Turikuna, ñañaykuna, Dios taytapsutin prima kaykamuykichik llapaykichikta, gloria al Señor. Jesucristo, gracias taytay, Dios taytanchik kay horaspi munan testimonio willaykamunayta, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ñuqam kani turikuna, ñañaykuna, wankabilikamanta, gloria al Señor. Chaymi ñuqa taksaymantam, ñuqa warma kasqaymantam Dios taytanchikta riqsirqani, Dios tayta palabranta, pero mana ñuqa cuenta tukuranichu ni cristiana kasqaytapas. No sé, sueñoynipi hina, no sé imaynach mana sana doctrina kaptinqa manam kanchu cambio, corazonnipi manam karachu cambio. Mamay pusawaq, papay pusawaq, pero hinalla pukllakuq kaniku hinalla. Gloria al Señor. Chayna wiñaruni hinaspa esposuywan ñariqsinakuruniku chaypi paywan casarakuykuni menor de edad, gloria al Señor. 14 años niyuq chaymi ñuqa qallaykurani sufrita, gloria al Señor. Mana allinchu kawsaraniku, gloria a Jesucristo. Chaymi pasaypaq mana karachu ni kusikuypas unquypi hawkayaypas karachu tristeza mahanakuylla kara harjunakuylla chayna. Gloria al Señor. Hinaptinmi mana comprensión karhachu. Chay causa ñuqa kimsa wawayuqña kachkaspay último wawaypas sutin Celia payta ñuñuchkaspay kimsa killachayuq chayna chay waway kara hukchanmi kara atunchaña suqta watachayuq chaynaña huknin kara ya tawa watayuq chayna huknin ñuñuchkaq wawayuqmi turi ñañaykuna ñuqa wañuyta pinsarani. Wañukusaq nispay kaynaqa mana kawsaymanchu nispay.
Hinaspaymi chay wawayta ñuñuspay wasimanta despidikurani temprano. Esposuywan piñanakuspayku, gloria al Señor. Esposuyqa pasakuq mana rimariwaspan. Mana mayrisqantapas ñuqa yachaqchu hinaspay wawa chaywan munturayaspa. Mejor kayna kanayta wañukusaq nispay. Peleaspallam kawsaq kaniku. Maqawaqmi millwakustalta hina. Pero ñuqa niqkani hinach kayna riki kay casado vida nispay. Pero chaypi ñuqa decidikuykurani wañukuyta. Pensaykurani sumaqta wasimanta despidikuspay Huancayupi. Hinaspay pensarani waka chungus ladoman riyta hinaspay chay río Mantarupi chay chakamanta iskaynin wawaykunata primero mayuman chuqaykuruyta Mantaruman chuqaykuruyta. Hinaspay chay qhipikusqay wawa chaywanja kuska chay chakamanta mayuman pawakuykuyta pensarani. Pero chayta ñuqakunan cuentata hukuni, yo sé que diablo sagram chayta pensachiwara. Mana chay pensamiento Diostayta manta hamunmanchu kara. Hinaspaymi waqaspay tukuy tutamanta wawayta ñuñuspay despidikurani. Imaynaraq chay iskay wawa chaypas kara mana mikusqa, ñuqapas mana mikusqa. Chay las 10 de la mañana chaynataña ñuqa lluqsiykuchkarani. Aminaykama patiyuypi waqasqaymanta wañukuq. Chaypim tukurusaq hinaptinmi mana kay qhariqa ni wawaykunatapas sufrichinqachu, sino sufrichinqachu kay wawaykunata sapallay wañuruptiqa nispaymi ñuqa pensamentoy kara. Chaymi ñuqa chay sawan nitki chaykuchkarani ukumanta waqastin. Manam wiqi yaku hina tanirachu chay tukuy tutamanta. Hinaspaymi kichaykuchkaptiymi hamusqa huk vicinay. Hinaspanmi justo kichaykurun Diostaytanchikqa a tiempum hamun. Manam payqa fallanmanchu. Sichun pay mana hamunmanchu kara chay urachapi. Kicharuyman kara wasita hinaspayqa pasakuyman kara. Pero imayna Diostaytanchik justus kayna pistilluta kichachkapti takaykaramun, gloria a Dios. Hinaspanmi waqayta qallaykuni mana yaku hina wiqi hamuchkan hinaptin niwan. Yachaqpay chayna mal kawsasqayta hinaspan niwan. Yapachik kay runa maqarusunki nispan yaykuramun ama waqaychu nispa abrazaykuwan hermanan pay karqa. Chaypi rimapayawan Diostayta palabranmanta. Kayna purichkanki waqastin hakuchik iglesiata. Ama kasuychu kay qarikita. Ama kay qariraykuchu kawsay, sino wawaykikunarayku kawsakuy. Wawaykikunam necesitasunki nispan. Hinaptinmi ñuqa nirani. Chaypim chay hasta mediodía kamayupay waqapanakuspa tanirachiwarqa mana consolaluwarqa mana wañunaypaq. Chaymantam ñuqa decidikurani mejor ripukusaq karutapas nispay. Wawaykunawan maypipas kasaq nispay. Chayna nisqay hinallakunan wawaykunawan kuska kani kay esposuymanta ya 20 años más separado. Pero Diostaytawan kawsakunikunaqa ima sumaqmi kay sana doctrinata riqsiruni Diostaytanchik wasinta. Huancayupiqa kaq tusukuyllam. Huancayupiqa sapas imanam compromisolla Santiago imañapas chay kusallam. Huancayupiqa kaq manam cambiayta atimanchu kara. Yo sé que Huancayupi kaspayqa Diostaytanchik imayna kayman pusaramuwara. Hermano Idacio niwara ripukusunchik Limaman nispa. Hinaspanmi pay primero kayman ripukamura hinas pusaramuwara. Chaynapi ñuqa Diostaytanchik wasinta hermano y pusaruwara 28 de julio man hinaptin yaykurani. Primer punchaw Diostayta wasinta yaykuykurani. Kay muquy hawachankama faldayuq pasaypaq
Hinaspay mi hermana kunakti achkaskay ñuqayku hinaptinmi pinqakuychay piyay kuramuara imaynataq ñuqa halallachu kachkani imaynataq kay nispay faldayta chutakuspay tiyani chay punchaw chaymi Dios taytanchik rimapayawara palabrampi siervanchik Esther Castillo chay predikamura chaymi ñuqapaq puni chay palabra kara hinaptinmi qallaykurani ayunakuyta dominguirasllam karqani chaymantam puku a puku qallaykurqani ayunakuyta masta Dios tayta servikuyta pero chaykamam ñuqa kachkarqani huk adultera warmi huk qhariwan vidayta ruwasaq nispay pero manam chaynachu chay karqa hinaptinmi chay runamanta Dios tayta separaykuwarqa sumaqta payta mañakurani taytay separaway manam kaynaq kanmanchu vidayqa ñuqaqa casadum kani hinaspayqa mana huk qhariwanqa vidaytaqa ruwaymanchu nispay hinaptinmi sirtuypi Dios tayta mana peleaspan separaykuwan gloria a Dios hinaptin kunan kawsakuni Dios taytanchikpa makinpi payta servikuni kunanqa tukuy sunquywan wawaykunapas ña iskayña doctrinapi centralpi kachkanku gloria al Señor pero masaykunatapas ñuqa ruygaspayraq qharimanraq warmimanraq tikrakuspay sayachkani chaypi masaykunapa ladunpi ñawpaqninpipas gloria al Señor Dios taytam huwan ñuqaman fuerzata kallpata paykunawan qhariwan hina rimanaypaq gloria a Dios wawaykunawan warmiwan hina rimanaypaq gloria al Señor paymi yanapawan kunan punchawkamam hatun milagrunkunata Dios taytanchikpat qhawani gloria al Señor kay cuarentinamanpas ñuqa chayaykuni gloria a Dios mana pinsastin gloria al Señor suñuynipi hina rikarini gloria a Dios hinaspa Dios taytata mañakuni sábado chayaramun ayunakuni tutamanta hasta tutakama hinaptinmi chaypi cuerpuypas kachakuykuru hina rikchakuwan gloria a Dios chaymi Dios taytanchik hatun gloria qhawachiwan pasaypaqa allpa wasichapi estiramanta hatayuq wasipimi yachaq kani pero kunan wasita Dios taytanchik yanapaykuwan material nubliwan gloria al Señor kimsa pisukama ruwaykun gloria a Dios aleluya siminturantis haykupas manaña tukuqmi gloria a Dios Dios tayta obrant qhawani manañam tukurinchu primer piso segundo piso tercer piso manañam tukurinchu cimentopas hinaptin Dios taytata mañakuni papanchik hatun atiniyuqmi mañakusqaqa Dios taytaqa ninmi mana ñuqa limosniratachu iwasaykichik astawan qamkuna riq hinama hatunmi yachankichik nispanmi niwanchik gloria al Señor iñiyninchikmi faltan chaymi kay hay veces pobresallapi purinchik pero Dios taytaman colaboranki junki matapas mana faltayta mañakunki hinaptinqa paymi respondisunki hatunpi gloria al Señor qhawani Dios taytanchikpa obranta gloria al Señor wawaykunapipas chayna puntaman pusachkan gloria a Jesucristo taytanchikmi cambiachkan pasaypaq mitalik runakuna masaykunapas chayaykamurqa pero kunanqa runañam paykunapas kachkan uyarichini ñuqa uyarichinim Dios tayta palabranta wasinta chayaspayqa urakustinmi urakachistinmi chayani paykuna kasuwanmi ñuqata gloria al Señor chayaspay Dios tayta palabranta rimaptiqa paykuna reverenciawan uyarayan gloria al Señor chayta ruwan Dios taytanchik hatun obrata Dios taytanchik pasutinta rimastin purini chaynallam kay puntaman richkani gloria al Señor Dios taytanchikpa hatun obrampi aún hasta unquypas hapiwanchu masayta hapirun hinaptinmi ñuqa
mañakuni, vigilani, tukuituta, yacharunim seyo, sapallay vigilakuyta, wasipi, sapallay, wawaykunallawan vigilakuyta. Hinaspaymi, chay masay unjurun pasaypaqña kachkan, hinaptinmi ñuqayaykuruni. Hinaspaymi en el nombre del Señor, kay sagramantam kay unjuyqa hamun. Mana Dios taytay hamqa unjuytaqa apamuaqchu kaynataqa nispay. Y ay kurus país mi reprenden y Dios tayta patinin chay aramun inaptin chay fuerza irikarirun inaptin mi chay masaita kamampi reprendis pay urakuni Dios tayta tuajas payakuni hinaptilang mi chay masaipas pajaring ninting mangha aling yarustra gloria a Dios aleluya. Chay na obra kuna taruapting mi pay kuna ning ari Diyos tayo takakausang mi. Suidray reprendero apting minyo kakay kausach kaninis pang ning gloria al Señor. Pero mana nyo kacho sino ka Diyos tayo tanchik chay obra taro ang gloria al Señor. Chay nam Diyos tayo tamanyakus ka obra ta hatum pero ang nyanyay kuna gloria al Señor. Achka milagro kunatam ay takuanyo ikunay mantapas. Libray ko ang sino imay na may pichinyo kakay mangkara manach kay pichayach kay mangkara gloria a Jesucristo. Pero hatum pi Diyos tayo agradeci kuni niya ikuna turi ikuna. Chay na kunang kakay watapega 40 manta biday usay tkalyay kun Diyos tayo tanchik. Kunang punta tamancha kukani kali kuna pi Diyos tayo papalabranta. Rimarita, pero kunang hamana mancha kunichu. Rimani Diyos tayo tanchik papalabranta inapten haruna kuna. Reverenciawan uyari kung kumpay kuna. Ya paruna kuna mundo man kutik evangelico manta kutik ya manam kanchu tarinichu pukusmi verdaderamente católico. Wakin nyoga arik evangelicum karane pero kunami kutiruni chay natapunim nisung ki Dios taita palabranto ilaptiki gloria al Señor. Pero chay nayam biday tusachkan Dios taitanchiki yo sé que masta usawanja gloria al Señor. Mana nyoga pa kanchu estudio pero nyoga pa confianza y mi Dios taitapi. Pai mi doctor ni, ongorus pai pas pai tamanyakuni nas pai mi sanuyan ni gloria a Dios, aleluya. Mana hospital man pas rini chunyuja gloria al Señor, Dios ta italian chik mi sanawan gloria al Señor. Gracias Dios ta itan chik mankachung nyanyay turikuna, llapa uyari kamokkunapas, kainaya mas kasun Dios ta itan chikta, hinaptenga paiga uyari kungmi. Jeremías 33:3 pimning nyugata haya kamuay nyuham hushay kimanyakuas hay kitanis pan Dios taitanchi gloria al Señor. Chaynaha ñañay kuna puntamang risunchik llapanchik animanakuspa gloria al Señor. Hinalla suyasun Dios taitanchik hamunan cercaña gloria al Señor. Chaynaha kay kamalla nyuhawan turikuna ñañay kuna ñañanchik puntamang gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios taitantes imayanatan milagro taroaron, esforzada warmipa. Han papas roanka, ñañay turi, kan hawakamusyanki, mana quizás creen que rachu. Uyarikuy, Dios nenchis ka ati roajme, sumak milagro kuna roajme, pero eñikuy, hinallap eñikuy, palabra tali, ñañay turi. Gloria a Dios. Chay kosikuywan, gloria a Jesús, aleluya. Especial ta. Dama kunapas, gloria a Jesús, aleluya. Gloria Señor, gloria a Jesús, aleluya. Kaya alabanza taquiko, Sánchez Dios sayarico ñañay turi, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, sayari ñañay turi, gloria a Jesús. Cosicuyban alabayco Sánchez, gloria a Jesús. Emaman jamoranque bendición chasque, a ti chasque, gloria a Jesús, aleluya. Hamor hani ati mas kahmi, hamor hani ati mas kahmi, taytay juntaway ati nikiwan, taytay juntaway ati nikiwan. Hamor hani ati mas kahmi, hamor hani ati mas kahmi, taytay
taytay juntaway atinikiwan taytay juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan Dios taytayay juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan Dios taytayay hamurjani atimas kajmi hamurjani atimas kajmi taytay juntaway atinikiwan taytay juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan Dios taytayay juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan juntaway atinikiwan Dios taytayay hamurjani atimas kajmi hamurjani atimas kajmi taytay juntaway atinikiwan taytay juntaway atinikiwan gloria a Dios atiwa junta chico y ñañay turi jawakos kaykipi gloria a Jesús noqanchiswan alabexoq especial Aleluya. Dios te está samincha son kichituri guna niña kuna kaita tape amén. Gloria al Señor. Chaina ya ta rima ko igonico michakninch pastorata Pastor Esther Castillo. Gloria al Señor. Aleluya. Chaina kanyo kay ku pasturi kuna niña kuna oksumak takita taki kusako Dios te itanchik mang amén. Chaipe gloria al Señor medita y que le trampe gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Uyanta
kuyayninwan kawsako yapay matsukarupi kuyayninwan kawsako suyachkanimuyang kawaita anak pacayak tapi uyantakan carichkakta riku sa Jesus nita uyantakan carichkakta riku sa Jesus nita uya may nasumakli Tausay kawinyay pa uyantari ko'y kusumchi almayanchik salbakta uyantari ko'y kusumchi almayanchik salbakta suyachkanimuyang kawaita anak pacayak tapi uyantakan carichkakta riku sa Jesus nita uyantakan carichkakta riku sa Jesus nita suyachkanimuyang kawaita anak pacayak tapi uyantakan carichkakta riku sa Jesus nita uyantakan carichkakta riku sa Jesus nita uya may nasumakmi Tausay kang kawinyay pa uyantamri ko'y kusumchi almayanchik salbakta 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 Gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sayarico y ñañayturi, gloria Señor, aleluya. Ima miski sumajmiku y chayamanchis ñoqanchispa. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Preparas cañachu kashan son kuiki ñañay ñanchas kiko son kiña tukuy alabanza kuyus canchista Dios ninchis, kaipin kashan Dios ninchis. Gloria Señor, mamanchista chayachimo. Kalpanchakuspa Dios ninchispa ch'ulla Santo Espíritu rimapayawasun kunantuta mamanchis Esther Castillo tahaykan saludan kichiñañay turi. Gloria a Dios. Imainan kay mamanchis
mana allinkunata masyaspa chayamo. Dios pa atiniwan, Dios pa kallpanchakuyniwan. Mañakusunchis lliw llaqtakunaman chay palabra chayasyan Radio Social Atacama. Gloria a Dios. Ñuqanchiswan mamanchis Esther Castillo, sierva de Dios. Gloria Aleluya. a Jesús. Gracias, amén. Dios taytanchik saminchasunki, aleluya, ñañallay, amén. Dios taytanchik saminchasunkichik, yapaykichikta, aleluya, aleluya, ñañaykuna, yapaykichikta, un abrazo turiykuna, amén. Y las papas yapayan, hawakamuhkuna, uyarikuhkuna, kay plataforma ocupe, achkallañam kay plataforma kuna, amén. Facebook, Instagram, YouTube, chaykunapim lluqsichkanchik, richkanchik munduman ñañaykuna turaykuna. Aleluya, llapayan quechua rimaqkuna uyarichkanku kay sumaq qhillijata, Tayta Diospa qhillijanta, amén. Gloria kachun taytanchikman, gloria kachun, amén. Allinchu uyarichkankichikchu kaymika. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Así que napaykusunchik, aleluya, hawamuachkanchik, gloria a Jesucristo, saludo tapas apachemuanchik, Marianela Allison, haikam chaskikunchik, Maribel Serrano, amén, Sari Carrasco, Manuela Caguana, María Gutiérrez, Gloria Jaico, Daniel Cruz, Laider Tacumia, Espinar Yachtamanta, amén. Aleluya, Berta Antay, Orlando Wilca, Toribio López, Hugo Galindo, amén. Haykam kusikunkichik ñañaykuna turaykuna, amén. Kusikunchikmi, aleluya, napaykunchik, saludanchiktaqmi, aleluya, yapayan kay, amén, equipo, amén, transmisión, nishan yamkajkunatapas, amén. Manunchik Ever, aleluya, manunchik Nancy Norma, manunchik, gloria al nombre del Señor, aleluya, chaypipas yanapachke manunchik Abel, gloria a Jesús, amén. Haykam kusikunkichik. Así que un equipo fuerte, amén, gloria al nombre del Señor. Hermano Javier Salazar, paipas, amén, yanapochkanchik, kay mensaje, yachtakunaman chayanampaj, amén. Kunanmi hawasunchik ñañaykuna turaykuna huk hatun mensaje, aleluya, Tayta Diosninchik huklla kashanmanta, amén. Kichaykuychik Diosninchikpaj qhillijanta, gloria kachun Diosninchikman, amén. Deuteronomio, aleluya, capítulo 6. Suhtakaj, Raki, gloria al Señor, Deuteronomio, Antiguo Testamento, Pikichayku y Diosninchikpaj qhillijanta, Kichaypuni, Kichaspaykin ham, Yachanki, Kaisuma qhilliqa, Yachachisunki, Hinaspam, Hatun Yachayta Husunki. Amén. Patachi tawa, amén, taxachan tawa. Génesis 6, verso 4, chaype, amén. Yapayki chikñachu. Kichaykun kichik yapayki chikñachu ñañaykuna turaykuna. Amén. Gracias tan honchik taytan chikman. Dios ninchik Jehová pa su tempe, Señor ninchik Jesucristo pa su tempe, Chuya Espiritum pa su tempe. Ning mi kainata Dios ninchik pa qhilligan. Israel, yachta, quechua yachta ning mi uyari. Señor niki Tayta Dios sapayan Dios me. Imaning me, Señor niki Tayta Dios sapayan Dios me. Papayay Dios yay. Hangman kachung gloria alabanza. Taytay sapayay kim kanki hatun Dios. Kausak Dios. Manam kanchu hamina huk. Aleluya, manam pipas cancho jamina, hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Gracias Taytayay, gracias, yupay chay Tayta Diusta, yupay chay Tayta Diusta, yupay chay Diuninchikta. Gracias Taytayay, gracias, gracias. Aleluya. Tiachaykuchik ñañaykuna turaykuna, amén. Tayta Dios man gracias ta huspaykichik. Siempre ñañaykuna turaykuna, Tayta Dios man gracias ta hunanchik. Y manasam ñuganchik gracias ta hunanchik, Tayta Dios mi que ñuganchik ta Señor ninche Jesucristo un salva y cuanchik. Y nas papas, caimilla y vidanchik ta, jepaman,
amén, wishchuspam, musuq kawsayta quykuwanchik. Chaymi ñuqanchik uyarikuchkanchik Dioninchikpa qillqanta, hinaspapas, aleluya, entiendichkanchik, amén. Yachachkanchik, wakinkuna mana yachanchu, wakinkuna mana yaykunchu kay qillqa. Chaymi qam graciasta hunayki, kay qillqa sunquykiman chayamun, graciasta huy Tayta Diosta. Amén. Antiguo Testamento mantaraqpacha, aleluya, Moisés man hatun Dios ninchik, amén, rimapayarqa hanaq pachamanta. Pay llapallan llaqtanman, manalla llaqtallanmanchu, llapallan runakunaman, aleluya, yachananpaq huklla Dios kasqanta. Hukllam Dios ñañaykuna turaykuna. Gloria al Señor, aleluya, pero huklla, pero pay, aleluya, huklla, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Chuy Espíritu. Amén. Huklla. Paikuna huklla. Imayna ñuqanchik paskanchik hukruna, pero almanchik mi kachkan. Almanchik sienten, cuerpunchik sienten. Espiritunchik sienten. Unjurunki almayki nananja, cuerpuyki nananja. Jamimatapas munanki, amén. Almayki sienten. Chaynam Tayta Dios. Amén. Paikuna huklla. Imayna ñuqanchik paskanchik huklla. Chaymi Tayta Dios huklla. Gloria kachun Tayta Dios man. Achkaruna kuna mana, aleluya, entiendenchu, hinaspam achka llaña paikunapa taytachan mamachan. Achka mamacha María. Achka sutiyo. Sutinta churaron achka llataña, amén, taytachampas achka llañam. Pero huklam Dios ninchik Jehová sutiyo. Huklam Cristunchik Salvador ninchik, huklla. Manam cancho, achka Cristo kuna. Ninko Cristo Pachacamilla, Cristo de los temblores, Cristo la roca, Cristo churanco, Cristo taga achka llataña. Y mainam churanco, mamacha Lourdes, mamacha María, mamacha Cecilia, mamacha Rosa, y mañas achka llaña mamacha kunaja, amén. Pero chayga mamalincho, Tayta Dios menin, llapayan runa kuna yachachun huklla kasjaita. Haykam yachankichik taytanchik huklla kasqanta. Hukllam Dios ninchik, huklla punim. Aleluya, kimsampi huklla. Aleluya. Señor ninche Jesucristo kay pachaman hamuspan minirja. Aleluya, ñuqaqa hukllam kani Tayta Dioswan. Pay yachasqanta ñuqa yachani. Gloria a Jesús. Santo Espíritu Paz. Aleluya. Hukllam Tayta Dios ninchik. Maypin chayta rikurjanchik. Aleluya, Biblia perik Hawaii kusum. Biblia pe Hawaii kusum, gloria al Señor, aleluya. Pero primero Hawaii kusum chik, amén. Imanintah Isaías 43:10, amén. Isaías ta Hawaii kusum, amén. Imatam yachachirga Isaías, amén. Tayta Dios mi, kainatanin. Pi Tayta Dios, huklla Tayta Dios. Kay pacha unanchak Dios. Hamkunam testiguykuna kankichik. Sirviwanaykichikpaq. Piman minichkan ñuqanchikman. Ñuqanchikmi kanchik testigo hatun Dios kawsasqanta. Ñuqanchik kusikuywan kawsanchik, allin ñampi kawsanchik. Mana ñuqanchikqa pitapas sipiyta munanchikchu. Mana ñuqanchikqa chiqninchikchu pitapas. Aswan maskanchik hawkallayta kuyapayayta. Chaynachu manachu. Aleluya. Hamkunam kankichik aklakusqaykunam. Riqsiwaspaykichik ñuqapi hapipakunaykichikpa. Ima hatunmi ñañallaykuna turallaykuna Dios ninchik. Riqsinanchikmi. Maypim riqsisun. Aleluya. Kaypim pay kachkan. Chuy Espíritu pay. Rikuyta tichwanchu, pero pay mi kaypi kachkan ñañay turi, gloria a Dios. Chay lado ikipim Tayta Dios kachkan. Chay llaqta ikipim Tayta Dios kachkan. Hatunmi Dios ninchik pay munan riqsinaykita. Riqsi Tayta Dios, aleluya. Testigo kananchikpa, pero manam chay testigo de Jehová chumanam. Testigo ruashanchikpi. Achkam nishkanku testigo de Jehová, pero tumachkanku traguta. Peleachkanku, huchapakuchkanku, pero ñuqanchikqa kananchik testigo chuya kawsaypi purispa. Tayta Diosta yupaychaspa. Huklla kaspanchik ñuqanchikpas kuyanakuspa. Huchata sahispa ñañaykuna turaykuna.
Aklakusqaykunam kankichik hatun privilegio ñañaykuna turaykuna imataq ñuqanchik kanchik pay aklakuananchikpa paymi aklaykuanchik imaraykum aklaykuanchik payta payman ñuqanchik hatikusqanchikrayku haykam hatikunkichik Cristuman hinallam hatikunayki hatikusun Tayta Diosman rimasun kay qillqanmanta allin testigo kasunchik munduman imawantaq allin testigo kanchik kasunchik kay vidanchik chuya vidapi kawsasqanrayku chuya vidapichu kawsachkanki icha Bibliata pikuspaykichu ham haleluya yuyakuchkanki suwakuchkanki Bibliata pikuspayki ham haleluya warmiykita engañachkanki husaykitapas engañachkanki haleluya negociokunatapas hamaruachkanki engañaspa kallikunapi vidayki hullqillapaña haleluya manam chaynaqa testigo kawaqchu testigoqa kasunchik Tayta Diosta servikuspa chuya vidapi kawsaspa sunqunchikpi kuyapayakuy kaspanmi aleluya sichu mana kanchu kuyapayakuy sunquykipi Tayta Diosta mañakunayki Tayta Diosmi hamta cambiasunki quizás hamninki manam atinichu chuya vidaman rita aleluya pero aleluya chihami mana atichuanchu pero atisun Cristuan atisun Tayta Diosta mañakuspa atisun paywan kawsaspa gloria kachun Taytanchikman gloria kachun Taytanchikman gloria a Jesucristo aleluya ñuqalla Dios kasqayta yachanaykichikpaq ñuqamanta uk Diosqa manam maypipas kanchu chaymi aleluya Tayta Dios nirqa Israel llaqtata ñuqanchiktapas nin kay ñuqanchik yacharunchik huklla Tayta Dios kasqanta chayta ñuqanchik yachachinanchik wawanchikunamanpas ninmi chay aleluya Deuteronomio 6 chaypi nin wawaykitam yachachinayki puñuna hora mikuna hora aleluya hatarispaykipas churanaykim chay aleluya istakaykikunamampas qillqayta watanayki makinpipas yachachun Tayta Diospa voluntad ninmi ñañaykuna kay qillqa yachananchik umanchikman churananchik kay qillqa umaykipi kaspam valiente kanki ñañallay turallay kay qillqa umaykipi kaptinmi saqratapas vencinki kay mundupiqa purinanchik Bibliawanmi Diuninchikpa qillqanwanmi yachaspanchikmi ñañaykuna turaykuna saqrata masyasun imaynam Señorninchik Jesucristupas imayna masyara Satanasta Diosninchikpa qillqanwan pay nirqa qillqasqam kachkan imanasqataq pay nirqa qillqasqam kachkan nispa kay qillqam valin kaymi autoridad kay Bibliam autoridad ñañaykuna chaymi ñuqanchik yachananchik tukuy sunqunchikwan maskananchik kay Bibliata kay Diosninchikpa qillqanta hinaspa leispanchik umanchikman churananchik aleluya ati vidanchikman hamuspa yachay vidanchikman hamuspa runamasinchikman yachachinanchikpa llaqtanchikman yachachinanchikpa wakinkuna mana yachayta munanchu sichu paykuna mana yachayta munan ham yachayta munay ham kanki Tayta Diospa akillasqan manam yanqallachu kay palabrata predikanchik ñañaykuna turaykuna mana yanqallachu kay palabrataqa predikanchik aleluya Tayta Diosmi huasunchik gloria a Jesús hatun recompensata pero manam chay recompensa raykuchu ñuqanchik purichkanchik o servikuchkanchik ñuqanchikqa servikuchkanchik Tayta Diosta aleluya Tayta Diosta kuyaspa hinaspapas yachanchikmi mana allin saqra mana allin llaruasqanta manam saqramanga asuykuchwanchu nitaq paypa nisqanta ruachwanchu paypa ruasqanqa mana allinmi paypa ruasqanqa infiernumanmi apakun aleluya gloria kachun Taytanchikman gloria kachun Taytanchikman ñañaykuna gloria a Jesús imar sumaqmi pay nin ñuqallapunim kani Dios Tayta manam hukqa kanchu salvakuqa manam hukqa kanchu manam mamacha salvasunkichu manam salvasunkichu Taytacha mana ni religionpas salvasunkichu imamanta mundumanta saqramanta infiernomanta
Wakin kuna mana Amin entienden kucho ima manta tak salvawanja. Infierno mangrina ikimanta. Huchaman yaiko na ikimanta. Kay coronavirus mana wanyo chisuna ikimanta. Cristo salvakun. Cristo huchamanta. Huchaman mana yaiko na ikipa. Hatung mi Dios ninchik ñañaykuna. Chayraykum hatikunchik. Hinas papas imamantam salvasunki. Milla iruna kanaykimanta. Wañuchiko runa kanaykimanta. Aleluya. Achka runa kuna wañuchikunku. Achka runa kuna millaypi purinku. Millayta rimanku. Engañanku warminta. Wawantapas ñakarichinko. Chaymantam tayta Dios salvasunki. Si chuham chaynalla purinki. Warmiykita ñakarichispa. Waykita wajachispa. Huk punchaw mi tayta Dios pahayampi kanki ñañallay turallay. Hinas ham, aleluya. Tayta Dios pahayampi kaspa. Ham willakunki vidaykimanta. Chaymantam Cristo salvasunki. Paita chaskiykus panchiga manañam kangachu hamungachu chay. Aleluya, juicio kuna ñuganchikpaj. Aswanmi Cristo hamunga inas apakuasun. Chuya vidapi causas hanchikraiku. Huchanchik manta wanakus hanchikraiku. Haykam kusikunkichik ñañaykuna. Alabay tayta Dios, alabay. Hamkunam testigo ikuna kanchik. Ima privilegio, amén. Aleluya. Ñuhanchik kay mundupi testigo. Runakuna ninja, maypitaq yachanchik chihapuni. Aleluya. Maypitaq yachanchik Cristo causas hanta. Tapuykuy wakwarmita. Pita wakharita. Tapuyku son kichik. Jamanin kichik. Yachan kichu Cristo cos ari yachan. Imaina. Vidaitam cambiaron. Mananyam huchapakuita tinichu. Mananyam sahrapamakinpi kaita tinichu. Mananyam yuyakuita tinichu. Taita Dios tam servicune. Aleluya. Paimi mikuchiwan. Paimi sanuyachiwan. Paipa makimpi puris paimi kusisja kausani. Hamri imainan purinki. Yaquillaña, joyrisapa. Aleluya. Runa masiikita servispa. Pero mana taita Dios ta servispa. Gloria kachun Dios ninchikman. Aleluya. Hatumi Dios ninchik ñañaykuna turaykuna. Chaymi, aleluya ñuhanchik gracias ta junanchik. Ninanchik taitallay gracias papallay. Gracias Diosllay. Aleluya. Ñuhata kuyawasaykimanta, ñuhata akllawasaykimanta, arika sukusahmi taytay, yachanim ham sapallayki kasqanta, manan kanchu huk Dios salvaj Dios, hinas papas atun atiniyuq Dios. Wakin mamacha tayta chakunaga sasa tuntuna, sasa limpiana, sasa pachachina, pero hamga taytay, hatun Dios mi kanki, hammi pachachiwankiku, hammi hipiwankiku, hammi taytay, aleluya, hatun Dios. Chaymi yupay chaykiku, yupay chanayki ñañallay turallay tayta Diosta. Manam iskayraya wajñachu, achkan iskayrayan, imam iskayrayanki. Ama engañachikuychu sahrawan, ama engañachikuychu satanaswan. Wakinkunanin mamacham huykuan kayta mana, mamachaga manam, rumillam, yesullam, chayga, urmaqllam, pakikuqllam, iñikuy hatun Diospi, iñikuy kausaq Diospi, paymi kuyasunki, paymi yanapasunki. Gloria kachun taytanchikman. Gloria kachun Dios ninchikman ñañallay. Aleluya chaymi. Mateo 28. Dice, aleluya, Señor ninche Jesucristo. Discipulun kunaman. Kamachirja. Aleluya, imatan kamachirja. Kay helijata apanampa. Kay helijata yachachinampa. Chaymi nin kay, Dios ninchikpa helihampi. Mateo 28. Verso 19. Chaypimnichkan chaynaja. Imaina chaynaja. Porque paikona ya entiender jaña Dios ninchikpa hellhanta yachar jaña. Chaynaja. Ya payan nación kunaman richik. Ñuhanchik tapas niwanchik puri richik. Yachta kunaman richik. Amén. Hinaspaya discípulo kunata tarichimuspa. Taitapa, churipa, chuy espíritu pasutimpi bautizamuychik. Chaypim yachachkan Cristo, yachachichkan huklla Dios kasjanta. Bautizamuychik taitapa, churipa, chuy espiritumpa. Aleluya, sutimpi. Aleluya, Dios pa sutimpi. Bautizamuychik. Hamkunam tukuy ima kamachisjaita. Hamkunam tukuy ima kamachisjaita kasukunan kupaj yachachimunaykichik. Ñujaja sapapunchawmi hamkunawan kasaq.
kay pacha puchukanankama. Chihajmi ñañaykuna turaykuna kay pacha puchukanja. Kay pacha usianja. Kay pachaga ñam tiempo chayamuchkanña. Chaymi mana iskayrayanaykicchu. Chaymi ham allinta takyanayki. Chaymi ham batallanayki, luchanayki. Satanás hamta vencisuyta munachkasunki. Urmachisuyta munachkasunki. Allinta sayay, allinta takyay. Pukullañam faltachkan. Kayllañam Cristo ñañallay turallay. Kayllañam Cristo. Aleluya, watan. Pasaron watan. Kay disipulunkuna de Cristo nchikpa nishanta kasukushan. Paykuna manta. Kay hellihata yachaykachirja. Kay hellihata yachachispan. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Nikurja. Rinaykichikmi, amasapallaykichikpaqchu kay yachachikuyqa. Kay yachachikuyqa llapayan runapaqmi. Nacionkunapaq, llaqtakunapaq. Llaqtachakunapaq, urqukuna maypi tiyasqanman, rimarinaykim, chaymi ñuqanchik, gracias tajunchik taytanchikman, lluqsichkanchik Radio Betel tutallamanta, lluqsichkanchik kay plataforma ukunkunamanta, tayta Dios kay qillqat apaykuchkan, aleluya, runakuna yarqasqa kachkan kay Diosninchikpa qillqanmanta. Paykuna wahachkan mana kanchu pastor llaqtakunapi, mana pipas kanchu yachaykachinanpaq, pero kay palabra chayachkan, chaymi ham chaskikunayki Cristuta, chaymi ham hinalla uyarikunayki, tayta Diosta alabanayki, aleluya, hinaspa kay llapallan runa simipa ham mañakunayki, kargam kanan, kuyakuymi kanan, aleluya, ñuqanchikpa runa simi runa rimaj runa kunapaq warmikunapaq ayllukunapaq aleluya kay palabra chayaspa tayta Dios salvananpaq aleluya ñawiyuq kananpaq yuyayniyuq kanankupaq ñuqanchik karqanchik tutayaypi hina mana imatapas yachaspa Diosninchikmanta mana yachaspa huchapakuranki millayman saqra apasuranki aleluya pero kanankanki kunankanki libre chay libre kasqaykiman hinam runa masiykiman willanayki aleluya kamachikuymi ñuqanchikpaq Cristunchik kamachiwanchik riychik disipulukunata ruwaychik amén chay chihapaykuna chaskirukunku Cristuta tukuy sunqunwan hinaspan paykuna munanja imata munanjaku bautizakuyta imaynan bautismo kanan tayta Dios pachuri aleluya sutimpi Señor ninche Jesucristupa sutimpi chuy espiritupa sutimpi aleluya paykuna huk Dios haykama entendichkankichik haykama entendichkankichik amén aleluya segunda de Corintios librota kichaykuy ñañallay turallay apóstol Pablo aleluya sumaqllatañan paypas yachachirqa amén verso 13 segunda de Corintios amén verso 13 kaypipas hawachiwachkanchik huklla tayta Dios kasqanta amén kaypim nin kaynata verso 13 aleluya verso 14 perdón segunda de Corintios capítulo 13 verso 14 haway Diosninchikpa qillqanta chaynaqa ninmi Señor Jesucristupa kuyakuyninwan pipa kuyakuyninwan Señor Jesucristupa kuyakuyninwan Dios taytapa kuyapakuyninwan ya hinaspa chuy espiritupa kallpanchakuyninwan ima sumaqmi kay qillqa Señor Jesucristupa kuyakuyninwan tayta Diospa yanapakuyninwan chuy espiritupa kallpanchakuyninwan llapallaykichikwan kachun Dios kachun hamkunawan nirqa Dios kachun hamkunawan ima sumaqmi ñañallay kay aleluya apóstol Pablo yachachirqa Señor ninche Jesucristo yachachisqanta hinalla ñuqanchikpa yachachinanchik Señor ninche Jesucristo yachachisqanman hinalla Diosninchikpa qillqanman nisqanman hinalla kay Biblia nisqanman hinalla aleluya manam yachachichuanchu hukta llutanta mana huk llutanta yachachispaqa manam tayta Dios chaskiwachuanchu hanaq pachapi tayta Diostaqa aleluya kasukunanchik kuyapayananchik hatunmi ñañallay turallay amén gloria kachun tayta Diosman entonces ñañallay ima sumaqmi gloria al Señor kay Diosninchikpaq llayk'an kusikuchkankichik alabay tayta Diosta alabay gloria a Jesús amén
uyarichik, ñujanchik yachachkanchik, chay hapuni Tayta Dios kimsampi huklakashanta. Imaynam kimsampi huklakashanta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Kaypim kachkan Génesis libro pichaypipas ñujanchik cuentata hukusun imaynam Tayta Dios rimarja. Génesis 11 hallarinimpi kichaykuy. Génesis 11 imataq pasakurqa kay aleluya. Génesis 11 kaypim ñañallay gloria a Jesús runakuna yapaykichik ñachu. Amén. Suqtallata leikusun chaymanta yachachisqaykichik. Chaymi Tayta Dios nerja. Génesis, amén, capítulo 11, verso 6. Chaymi Tayta Dios nerja. Kay runakunaqa hukllam kachkanku. Rimayninkupas hukllataqmi. Chayraykum kay ruway hallarisqankutaqa mana imapas sayachiyta atinmanchu. Chaynaqa uraykuspanchikya. Imatam rimachkan chaypi? Uraykuspanchikya. Tayta Dios rimachkan. Cristunchikwan, Santo Espirituwan, uraykuspanchikya. Rimayninkunata chaqwaramusun. Chaynapi rimasqankuta mana entiendinankupaq. Imatataq ruwachkarqaku kay, aleluya, kay llaqta, Tayta Dios pa llaqtan salvasqan. Huñunarukusqaku. Amén. Huñunarukusqaku. Tayta Dios minirqa paykunata. Iman voluntad ninkirqa chiqinanku. Chiqinaykichikmi. Wiñanaykichikmi. Llaqtan. Aleluya. Amén. Yapallan allpa juntanankaman. Chiqinaykichik. Gloria a Dios. Pero paykuna mana nisqaniapa chiqisun. Mejor ya chasun hanaqpa chamaruarukusun. Uku hatun Torre de Babel. Torre. Amén. Quichuapi meya torre. Iman torre quichuapi. Torre. Amén. Hatun. Perjaina. Hatun. Pergasqa torre ya. Chayta ruasunchik llapanchik hinaspanchik icha chay aruchuwan Dios kasqanman. Hanaq pachaman chay aruchuwan. Ñuqanchik hatun yachayniyuqmi kanchik. Fuerza. Tayta Dios huarqanchik ñuqanchikman fuerzata yachayta. Haykam yachayniyuq kankichik. Pero paypa voluntad nimpin purikunanchik. Libritam arita Tayta Dios ñuqanchikta. Amén. Munanchawanchik librita. Munasqanchik ruwananchikta. Pero palabran kachkan kasukuspanchik. Paypa munasqanman hina kawsananchikpa. Pero kay runakuna aleluya munasqachu. Ruwarukuna pasnan. Mana kasukuyta munasqachu Tayta Dios. Imaynam achka mana kasukuyta munankuchu. Munasqanta ruwayta munanku. Rebelde, amén. Pero manam Tayta Dios songonchipi kaptin rebelde kachuanchu. Kasukunanchikmi. Kay runakuna mana kasukusqachu. Amén. Chaynallaña huklla kasqa pensamiento. Llapallan hukllata piensasqa. Ari chayta ruwarusun. Hamallinchu acuerdo pichkachkanki. Ari ruwasun. Chay paykuna hawasqa. Kaykuna mana kasukuyta munanchu. Hakuchikyari. Rimar haku paykuna. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hakuchik. Uraykurusun. Hinaspanchik chaqwarusun. Kairuashanchik. Vamos a confundir. Amén. Chayrimasjanta amaña entendera kuchunkuchu. Amén. Pasa que imata Tayta Dios atininwan. Huk lenguasta hoykura, huk idiomata. Chaypi kachkarqa quechuapas. Amén. Achka runakuna. Imaynara kara chay construcción hatun torre maynaña kachkarqa. Amén. Chaymanta construcción paralizarukun. Imanasqa paralizarukun. Tayta Dios amuspa. Aleluya. Declararon chayta. Tuñirachin chayta. Tayta Dios man agradakuspaqa tuñichinmi. Chaymi allinta ruwanayki. Amaruasqayki tuñisqa kananpa. Tayta Dios hatunmi ñañaykuna turaykuna. Tayta Dios yachanmi ima ñuqanchik munasqanta ima ñuqanchik aleluya pensamientunchikpas ima kasqanta. Gloria kachun taytanchikman. Chaypi paykuna atisqañachu. Chaypim hallarin idiomakuna. Científico runakuna mana yachanchu. Maymantataq hamurun quechua, maytaq origen. ¿De dónde parte? Inglés. ¿De dónde parte
italiano, ruso kuna may mantatach. Lluqsimun imataq historia. Bibliapi, chaychu. Man aceptayta munankuchu, pero manam kanchu paykunapaq respuesta. Kay mi respuesta. Idiomakuna lluqsimun kay runakuna Torre de Babel ruasqan ukupi. Idiomakuna ñuqanchikmi yachanchik más científicokunamanta más tara. Ñuqanchikpi kan respuesta. Paykuna manam kanchu achka respuesta. Haykam alabankichik taytanchikta. Alabay taytanchikta alabay. Chaymantam tamun aleluya castellano, inglés, quechua chay idiomakuna chaymanta. Amén. Imana suntaqkunan. A ver, ribayta qallaykurqa. What's your name? Allinllachu. Amén. Apamay chay palata. Ima? Dame esa lámpara. Nada. Yo tan kunata. Imata. Kaita. Piñakuita qalay kung peleaita rahmunanku paykuna. Mana, no. Chayta. Chay barruta churay mezcla. Ima, apasaq chukaylaman. Entonces, entienden a coita, atincucho. Paralizaron. Hay que atarajtaita ellos paralizach que en kai mundo, pero una cuna ruas janta ñañaikona. Hay que ya changichik hatun Dios ninchik as janta. Hatun mi Dios ninchik, hatun mi Dios ninchik. Gloria cachun taita Dios. Gloria cachun Dios ninchik, alaba y Dios ninchik, alaba y. Gloria, aleluya. Amén. Chaypi taita Dios muestra camo. Hatun Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, casjanta. Gloria a Jesús. Hay que un cosa con kichi. Alaba y Dios ninchi. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, chaypi pai. Amén, kachkan. Aleluya. Paikuna nerga kaikuna hukllañam piensa kuchkan hukllañam. Paikunaga achkaruna kunas kasja achkaruna kuna. Chaymanta separa kurjako. Jame entiendeban que ari hakuch kailama entienden a kujkuna. Pasa kurjako as kailama chijita jayay kurjako. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Génesis 1:26. Chaypipas jayarini pikachkan taita Dios ninchik. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Hallarinimpi. Chaymantam nerja. Génesis. Chaymantam nerja. Runata ruasum. Imatam nichkarja. Rimanakuchkanko. Piwanme rimanakuchkanko. Wawanwan Espíritu Santoan. Taita Dios. Runata ruasum. Ñuqanchikman rikchakujta. Ñuqanchik kajllata. Kallwakunapi. Altun pawaj animalkunapi. Hasjumpa purik urukunapi. Chaynallataq tukuy rikchkaj animalkunapi munaychakunanpaj. Hatunmi Dios ninchik. Imapaqmi unanchawarjanchik. Allin kawsananchikpaj. Aleluya. Challwakunata animalkunata urukunap challwanta lliw runakuna munaychakunanpaj. Taita Diosmi aleluya runata unancharja. Kikinman rikchakujta nin mi palabra. Haritawan, warmitawan. Chaynachu ñañaykuna. Haritawan, warmitawan. Pita harita ruarja. Piun harita ruarja. Taita Dios. Manan hukruna ruarja chukrunata. Nitaqmi munumanta paschukanchik. Aleluya. Mano mayo. Runakuna riman manam, ñuqanchik karjanchik urumantam, evolución. Chayaron monuman, inaspa runa yarunchik. Chayna ninku satanaspa wankuna. Pero Biblia claro, Biblia nin manam. Taita Dios man me parisikunchik ñuqanchik. Paypa kasqanman hinam, Taita Dios unan chawarjanchik. Jarita, warmita. Warmitari, a ver, jari karga monuman hina kanampa. Warmitari pitaq ruarja. Aleluya, Taita Dios ninchi. Spayki una ni manimi, muna manta, muna, chaychina munam warmiyaron, mana warmiyanchu. Taita Dios pa unanchas hanmi kanchik ñañaykuna. Ama chaykunata iñisunchu. Alaba y Dios ninchikta. Hatunmi Dios ninchik, hatunmi. Aleluya.
chaymi yupay chananchik. Chihanmi Tayta Dios. Kaypim kachkan Dios ninchik, lado ikipim kachkan Tayta Dios. Oh Jesús, gracias Taytallay, gracias. Aleluya, aleluya. Chaymi. Hinalla ñañaykuna turaykuna. Amén. Runakuna kunanka mapas discutikuchkanku. Pitaq primero nispa. Karja runtuchu, primero karja y chawalpachu. Mayqin primero karja. Harichu, warmichu. Pim karja primero. Are, may manta tajamun. Urjukuna, a ver, animal kunalla. Vacachu karja primero, toruchu. Yeguachu, echa caballuchu. Manancanchu respuesta paikunapa, pero ñuganchikpaq kan respuesta. Tayta Dios me unanchan, urjuta chinata, jarita warmita, pipas cambian manchu, chaytaja ñañaykuna. Aleluya, aleluya. Amejinalla paikuna pinsachunku, peleachunku, pero ñuganchik yachanchikmi. Si chupaikuna mana Biblia marita munanjakuchu, paikuna hinalla kanga, engañasja kanjaku. Aleluya, amén, amén. Entonces, 11:7, Génesis 11:7, tukusuña. Oraja abuela y kuchkan, ñaña y kuna. Pasa y kuchkan. Gloria a Jesús. Haigam kuse kuchkan kichik. Amén. Kaipipas ningmi, Génesis 11:7. Chainaja. Uraikus panchikia. Rimainin kuta. Chahuamanson. Chaynapi rimas hankuta mana entienden kunapa. Chayta yacharan chikña. Torre de Babel, peruas hanku. Amañaruas panku. Paita kasukunampaj. Amén. Aleluya. Chaynata runa kunata. Aleluya. Taita Dios. Chijerurja. Allí mi Dios ninchi. Imainata alto marispa imainaras kan mancarja chay. Tuñin man pas carga. Temblor pas llapan wanyung man carga. Pero cheje chirga llakta kunaman toko ilauman. Amén. Taita Dios ninchi. Chay cheje chis hampun. Hamurja kay Perú llakta man pas runa kuna. Aleluya. Gracias Taita Yay. Isaías libro tali, amén, gloria cachon taitan chikman. Isaías libro, gloria a Jesús, verso 6, 8. Isaías 6, 8. Lee Bibliata, miskitali, sumachtali, kainatanin. Aleluya. Rey paga, suhtachunkam, reinan kunapas. Ay, perdón. 6, 8. Amén. Cantarista ñalichkani. Aleluya. Hay que malaban kichik taita Dios ta. Amén. 6, 8. Imanin mi. Chaymantam taita Dios pa. Kaina nishanta uyarirjani. Pim uyarirja. Profeta Isaías. Pitatah kachasah. Nirja anaj pachamanta. Pitajrinja. Kairuna kuna milla iruna kuna yachachik. Mana yuyay niyo runa kuna man pitajrinja. Nispanirja. Runa kuna huchallapi kausan. Runa kuna milla illapi kausan. Runa kuna chigniwan. Runa kuna aleluya. Mana nishaita ruaita atinchu. Pitajrinja. Pitatah kachasa. Pitaj ñuhaykupa kachkan. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pitaj ñuhaykupa ranti ikupi willa kamunja. Nihta, chay se uyarisja, pitajrinja. Chaymi, ñuja nirjani. Kayjaya ñuja kaypi kachkani. Ñuja taya kachaway nispa. Chaymi, niwarja. Rispaykiya kay llaqtaman kaynata nimuy. Uyarichkas papas manam entienden hakuchu. Hawachkas papas manam yachan hakuchu. Kayruna kunapa yuyay manayninta pantarachimuy. Aleluya. Imainam, aleluya, runa kuna mana uyari munajkuna. Aleluya. Chayme profeta Isaías. Aleluya. Uyarirja. Yusninchik panishanta. Amén. Mana iñiniyo rumisunju kashanta. Aleluya. Gloria kachun taitan chikman. Paimi munarja. Kay helga yachachisja kananta. Paikunapa karja ñawin, taita Dios pa ruashanta. Yuganchikpa ñawin chikanchu. Hawachkanchikchu, koy urjuta intita killata parata yakuta kay
oxígeno sumaqllataña Tayta Dios huasqanchikta pim huwanchik ñawiyuq chukanchik hawanchik rikunchik sientinchik amén pero wakinkuna mana ñawin kachkan ni amén chaymi mejor ñamapas ñawin kachunchu mejor amaña nispapas ña Tayta Dios piñakurqa paykunawan gloria a Jesús aleluya. Oseas capítulo 12 tukurusunñam amén. Oseas libro aleluya Antiguo Testamento aleluya alaba a Dios ninchikta amén kaypitaqmenin Angelwan Oseas capítulo 12 verso 4 Angelwan peleaspam kallpanman hina vencerurja vencikunapaqmi wayqinwan mañakurqa Diospa Betelpi tariruspanmi payta rimapayarqa tukuy atiniyuq Dios ninchikqa Tayta Diosmi sutinpas Israel mirayninkuna Dios ninchikman kutirikuychik llakipayakuytawan allinta kawsaychik allinta ruwaychik ama pisipaspa Diospi hapipakuychik aleluya. Pim pelearqa huk angelwan Jacob yanapaway saminchaway imanasqan pelearqa aleluya karqa yari sunqunpi mana allin karqa tramposo amén llulla astuto manan kaypi kanchu pipas chayna astuto llulla nina hallu manan kanchu kaypi quizás wakpi hawamachkanchu utaq nina hallu llulla pero Tayta Dios papipakuy ni Tayta Dios ta cambia y kay vidayta allin runata ruwaway allin warmita ruwaway kay Jacob hapirukusqa turita engañarqani Taytay ari kani ñuqa tramposun kani llullam kani aleluya nispa mañakusqa tukuy tuta saminchaway cambiaway imaynam hampas mañakuwaq Taytay huway cambiay vidayta cargata huway almakunapaq kay palabrata entendichiway chuy espirituykita huway Taytay necesitaykim papallay mañakuwaq tukuy tuta imallinraq kanman chay chayna kaptiyki Tayta Dios makinman churakuptiyki imallinraq kanman chayna tukuy tuta pelearqa Tayta Dioswan mañakuspa chay ángel nirqa kachariwayña dejawayña manan dejasqaykichu away achikyamuchkanña manan dejasqaykichu manachu saminchawanki manan dejasqaykichu iman sutiyki Jacob Jacob sutiyki aleluya manañam kunan kankichu Jacobqa llulla kay suwa kay amén kunan kanki Israel príncipe de Jehová amén sutinta cambiaron vidanta cambiaron chaynam ñuqanchik hapipakuptinchik Tayta Diosman asuykuptinchik Tayta Dios chejapuni vidanchikta cambia munankichu ham vidayki cambiananta munankichu ham Tayta Dios vidaykiwan aquellas agradakunanta vidaykita hamta aquellas sunaykita munankichu gloria kachun Taytanchikman gloria kachun Dios ninchikman aleluya amén sayarikusunchik hinaspanchik nisunchik Tayta Diosta papay sapallaykim kanki yupaychaykim Diosllay aleluya yacharankichu pay sapallan kasqanta iskayra yachkarqanki pero paymi kuyasunki paymi hayachkasunki aleluya oh maravilloso Dios hanman kachun gloria hanman kachun alabanza aleluya Diosllay salva y almayta Taytallay Diosllay salvawa yupay Taytay hamtam yupaychayki ham sapallaykim kanki aleluya huk Dios hatun Dios Taytay aleluya kimsapi pero huklla Taytay chuy espíritu
Aleluya, yaya Dios, yaya churi. Aleluya, yaya Espíritu. Aleluya, entiende chihuaico, taitai. Entiende chihuaico, papayay, hatun Dios, kashaikita. Salva y taitai alma kunata. Aleluya, wishu y ya pasupa y ya pamanalinta vidang manta. Ni taita Dios ta Jesucristo amo y vida iman. Ya warni kiwan salva y kuay. Ya warni kiwan maya y kuay taitai. Hang minyuharay kuchakatas kakarhanki. Manyakuy chaypi. Wakini ikiman yachachinay kipa. Aleluya, maña infierno manchayanampa. Ay milla y vida manchayanampa. Hatun samin chaywan kausanampa. Taytay mam yang hallachu, taytay sirvikuykiku. Manam yang hallachu, taytay hatikuykiku. Sumak kausaytam huykuwankiku. Allin kausaytam huykuwankiku, papay. Aleluya, hamuy vidaykuman. Amahina kaspayki, yakipayayku ayku. Yakipayayku ayku papaya, yakipayayku ayku. Pampachayku ayku chaykuta. Pampachayku ayku ni. Mañakuy ñañallay turallay wawaykipaq. Warmiykipaq husaykipaq wawaykikunapaq llaqtaykipaq. Imayna runakuna. Mana hatun Diosta kuyankuchu hinaspa. Aleluya chiqninku. Paykuna sahrapa makimpi. Mama chawan, taita chawan, yakipi, trago tumaypi, huchapi, taita Dios manta, kontrampi, huchapakuchkanku, papay, papayay, Dios llay, yakipayay kuayku, salvay runa masillay, tataytay, salvay, papayay, ayuyta, salvay, salvay, Dios llay, salvay. Aleluya, aleluya. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Jesucristo. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki, Jesucristo. Kaipim kachkanki, Espíritu ikim kaipi, rima payawachkan, Espíritu ikim kaipi. Parla payawachka, chay minyugaya chani, kaipikas haikita, chay minyugaya chani, kaipikas haikita, Espíritu ikim kaipi, rima payawachka, Espíritu ikim kaipi, parla payawachka, chay minyugaya chani, kaipikas haikita, chay minyugaya chani, kasay kita. Cristo ang kausangim taytay. Aleluya. Cristo kaipim kachkanki. Gracias taytay. Gracias papayay. Gracias. Gracias ni makichay kita uhari. Makichay kita uhari, aleluya. Gracias Señor, gracias. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza taytay. Kaipikas hay kita, chay minyuhaya chani. Kaipikas hay kita,
kachkanki Cristo kaypim kachkanki. Amén, gracias. Gracias ni Taita Diusta, gracias ni. Hamtam yupay chasak kunang manta ni. Hamtam yupay chasak kunang manta Taitayay. Hagman kachung gloria, hagman kachung alabanza. Aleluya. Gracias Jesús. Kaipim, aleluya, amén. Aleluya. Amén. Saludos a Pachimuanchik, Yuganchik, Pas Napaikunchik, Yapanta. Amén. Janet Alves, Taita Dios, Amin Chasunki. Isabel Pultay, Taita Dios, Amin Chasunki. Walter Leguía, Zul Rojas, Rosalvina Quispe, Natividad López, María Fernanda, Marlene Robles, Taita Dios, Máximo Chilca, Elmer Condori, Melba Huanca, Zenaida Ramos, Selki Espinosa, Ana Rudy, Rebeca Mascoro, Paimaña Kuchkan, amén, Ayllumpa, Lucía Torres, Haikamunan Kichik, Ayllun Chikpa, Mañakunan Chikta, Ñugan Chikpa, Mañakusun Chik, Ayllun Chikpa, Taita Diusta, Hamkuna Pajpas, Mañakusun, Kai Hayakam, saludo tapachimuach ninchikuna Pajpa, Hatiwach Ninchikpa, Hatiwachkanchik, MMM San Pablo, Allin Huillacuy, Chaipim Yaiku Muchkan, Achkallaña, Ñañanchikuna, Turinchikuna, Taita Dios Aminchachu, Paikunapas Quechuapin, Yuninchikpa Helijanta, Chaskikuchkanku, Papay, gracias. Kai saludo a Pachimukunata Samincha y Taitai. Kai Hatiwahni Kunata, Hamtam Hatisunki, Pai Kai Quechuapi Papayay, Hamtam Hatikiku, Salva y Papay Yapanta, Aleluya Samincha y Taitai Samincha, Wishu y Yapasupa y Yapamanalinta, y nas papas Taitai Hawaii. Aleluya, Rebeca Macorro, Ayllumpa, Yapayaiku, Aylluy Kupaj Mañakuikiku. Gracias, Taitayay. Hangman Kachun gloria, Hangman Kachun alabanza. Amén y amén. Taita Dios Payachtan Minin. Amén. Tajlakuichik Ñañaykuna, Turaykuna. Gloria Kachun. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Allin Huillacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.